tekon ke breaking news mi cornerling re duaran ka United State gwad mi mashalad no shideini shika gwatin eno bana jome bana jaling kare kadana chitwok mi shirede shete kalia eno no kam General Barol Nyang forces re wiki United State eno neme mishal ke internal clashes reported within General Barol Nyang forces in United State bana jome bana jalinkel en job cornerling reg metuog ne ka shanga diok pai badak ron kina dangro wi jan dangro wi diech broad palpin ka do badan en shalat ke je ki shireg mi chetuog je enano ko shalat go te ke general mishanak mi bikon joda ban je kullen gwa same ke ta dan shireg mo chetuog je no ngum tuog reg me ke je ki ngum nang na rodin ke je re wi United State en gwa dan en tuog reg me tin man ban linkedin e mayom county ke United State biarudun cho palping kaliang da ka do badanan dong ade kontelat ka rudian gwasme ade kon kaling ka do badanan chikur chetwo ka je enano ka jo cha kwen gwasme wa chi ral chetwo ka pan ka changdar changa diok ka pai badak ron kina dangro wi jan dangro wi die ja waru ala mo chetwo enano kanitin kon tin lajikwa General Stephen Barol Nyang eno ka northwestern part of United State eno Kamayom County ariga moto Kamayom County kam General Barol Nyang eno kene dini ne ka kata dan en chalat keje ban do badana ko le to je ban je ko linkel gwasmen ngum no ngo binad be ka gak ki ngum no ngrik tan kona to jawon chalat gwasme chalat do nene according to preliminary information warik to grey which in winime Kamayom County keshe would ensure ke Major General Kwal Wichar would measure General Kwal Wichar jaramdana chirek chejek eno ka do badan en chalat keje chalat go jen chirek mo chejek alu chi yede chetesnien eno no ke jodana chalat gwasmeni eno no would me chwale General Kwal Wichar enono ramkel mete carbon dung General Barol Nyang ala Stephen Barol Nyang General Kwal Wichar wajen sajana Kennedy ne dang diokokien enono wa do branen liu keje ki do bran to kor keje wa do mekan ngach the cause of the confrontation remain unclear ko ga do bran en men tok na maro da keje do lat keje no rik woken ka me woken ka wa ki ba do bran le ti diala to ba ka linkaje eno ka kor gwaden be chit kamandana jikana lat eno gor kona banatin kona lat korore wichin winami banaka link duptin kontin che korje to kaje ban je ngache no kam nu were karodian ko wude me wun war ka shiga mangai kone eno nuar tiken kari kam ne ken General Barol Nyang jen rami mo mingai ke re kumaka ko jen lade long ko de maldare ben bare wi ka South Sudan ka kor gwade chang e chan rajeno te ka tungwan lat karodian ngo gor ke jeno de me de ka kabre wi Kamayom ki de nuar konde langwane de me kende ka wo ban melero de mentama kwale kujeno mi kam de en General Barol Nyang Kennedy ne ke walangu melero da kana konlat amene kwenye gwasame a tragic incident has unfolded in northwestern United State as internal fighting erupted within the rank of General Stephen Barol Nyang forces. The confrontation, which took place on Sunday afternoon near Mayom County, reportedly led to the death of a high-ranking officer, Major General Kwal Wichar, and 3 other soldiers. Cheka joling en gwasme men chalat ne dang diok no akenitin kon tin la dini tin wachiliu ka jen point General Kwal Wichar ka jodana chalat keje no duno kwai ke do bran to ke je ngo nat ngumi chikormo to kwide while the exact cause of the incident remain unclear. Some local observers and community members have raised concern over increasing tension within the rank, possibly related to command dispute, logistical issue, or conflicting instruction from senior commander ka jodan chalat ke je
ala take ruai ni tala lat kan u tin lat karodian dong kan karodian ling ka do dan de na yin ke je en ta dan liu ke Major General Kolwichar en key figure ke general by command structure wa gwe ke jen wo take dong wan lat karodian te shangach te larik re kume ke de en boy rol nyang ano ka jo dan shalat gwaseme the death of Major General Kolwichar, a key figure in general by command structure, is seen by many as a significant loss and troubling sign of possible crack within the leadership. Known for his loyalty, Major General Kolwichar and long service, his passing could create a leadership gap in the area and potentially shift local military dynamic. Liade en wude me Michal ke General Kolwichar ne waring medire long ke nyodo jan go loss medita ko ke liada na chi liu ke je ka loss mo bete ka kume General Barol nyang ko michi General Michel liu ka liu lora bang ne me wa laring medila janonge ko ngai konen wo micha kwer micha janak ram la general la ngai kan wo chine to shikitu le puch ko jen te ka jo ka te ka takting dinga je do dan de ko de ter ka je ke do dan de naren right ke je so lia wut kamelin konen magwasa me very shocking ke che loinen to wan che je ka ta dana che to ko je ko kwai ke je ngum shiro da lad exactly you know. The news has sparked concern among local residents who fear the internal instability within the army group could pose additional risk to civilian community. Elders and peace monitors have called for calm and encourage all factions to seek peaceful dialogue and resolution of grievances to avoid further loss of life. So far, there has been no response or official command from the national government or the peace monitoring bodies, including General Boy Rolnyang. They did not respond or said anything about the alleged incident. Analysts are urging authorities to intervene quickly to contain the situation and prevent it from escalating into wider violence. So, Jolin Kone me atada na chireke to gajen shone irwana no tere me dero da kapchon kiche de wewenyam. As the investigation continues, the people of Unity State and South Sudan at large watch with courteous eyes, hoping that this tragic incident will not trigger further instability. Many are calling for internal unity, leadership, discipline, and a renewed focus on peace effort within all army groups across the country. This story, developing story, more update will follow as soon as reliable information become available. Million Kona Magwas me atada na chiterisha tuokaje. Ngai konan go General Barol nyang aram kel mi la kwer ke bonachal ke UPA, United People Alliance, and United People Alliance emat bone dang wan ti de ne katin Kennedy ne ko ken so kwer medit so emilero da me ka force de ke ta dan che korchel to ko je baram kel mi la General le General Kolwichar no baje le nek mi la wun warka no ngoda kan ngaje gwan wo ngumilero da ngode still men mi cha do badan en shirega me cha to je chaje ke jen ngum exactly what happened re kamana na chitwok me jago bi deine Barol nyanga ne bika wone ko bi karodian na kamniken karodian ngode shi clear kana na clear na mene anyong men bi angaj ban gwaseme ne to wan tiaske ke lunko de kan waka kuma kirme yadi tkada mangai kone of course Barol nyang no wal aram kel ka party dung kirme yadi batche bejen charo do mo ke bonde lo te ka bona karwade lo ntame te ka UPA no lo jala quarter no ne kan pagana mum gwade dane shamal chajola ten chalate man peace initiative re wit ka Nairobi to jo kwanya la kwer ko ngake jen wora mi bumbum te ka tacting ne bar mi shore la ran tame no be de karwade be nyire witin wine mi ka mayom ngoda kan in full information kan ne nung ade kon joka no ene liebeten kon tin be ben ka kor gwasen be ko biaten lat karudi re witin wine mi biya ka ngaji no ko ngune men je ka abeche long ata dan en nang nuerodien ke je general nuare tiarten kon te ka ke kon wude lat kon ma gwaseme wude me wunware shi wut jane wunware General Kolwichar so minyo je no men chora lat eriek shi magwa ka ta dan shirega me che to je so mi to ko puje no shire mu shire me che to dera lat dur
magora jen go de ne kontila general nuari de ka chuman go jego biaru na karudin ki biata ka tare karudun ko ndor nuari ke yene de kontin bi kule jako ba won yam ban mena gerudun karudun ka kwi rang ne ki ka kwi kwara na modera ba che ma chet ka je report dan cha no ngano shi ko mo cho de lari no no men bana dil ngai gwa same kuma sos dan ngo de tele jamal jem nen yana tamane dial gora no dera la kwar mi dit ko de je kul recognize kuma ker mi yadit baname a tragic ki incident me bej kan it kontila nur community ko sharami mo midit mela kwar mi dit cha ji de cha jabat ka dom dong ci yere cha debat ka je no no jo me jen jo dan gore de la ye ka kwi general barol nyang ante ka bonanda na sure da karwa da ki men ci korshe twoktin. So for more information kono biben gorno jen bi channel bi janwane de ko kien ko bi mandana banun ko kore bi ajeling ajen jo dan gore no de nyoga yekel an ban je kale dien bi atakamal bye bye.